Ezekiel 28 tugiye guhera ku murongo wa 14. Haravuga ngo wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose. Yaratunganye uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Tuje no muri Yesaya 14. Okay. Yesaya ibice 14. Yego. Kuva kuri 14 nyine. Yesaya 14. Nzazamuka ndenge aho ibicu. Reka duhere kuri 13. Reka duhere kuri 12 kugira ngo tubyumve neza. 12. Aho nari mpereye harateye ubwoba. Reka duhere 12. Turimo turavuga ku buryo Satani yifuje nawe kuramywa. Mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe. Umva kano kana arubahuka Satani kwera. 13 ngo yaribwiye ngo nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Mbega. Iki nicyo cyamuhananuye. Yifuje kuzamuka ngo akuze intebe ye ubwo ari mu ijuru. Arashaka mu ijuru ahari Satani cyamukuye y'abatabizi. Story y'abatayizi ngiye. Akuze intebe ye nibyo irute inyenyeri z'Imana. Irute isumbe n'inyenyeri z'Imana. Kandi ati nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nahazicara ariko Fabrice, this is too much. Nahazicara yarahagenye. Yarahagenye. I tell you. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira. Nzaba nk'isumba byose. Fire. Katika jina la Yesu. Mwamubonye icyamuhananuye? Ari mu ijuru, yari inyenyeri, ngo arangije ashaka kwishyira hejuru, ngo aruti isumba byose. Urabona rero iki kintu iyo tugisomye gutya turavuga ngo Satani. Ariko ibi Satani ariko arasaba mu ijuru, inkuru kubata nkuko tukunze kubisobanurira abantu bari bagishika mu vy'agakiza. Satani niko byagenze, yifuje gushimwa. Usomye mu byahishuriye Yohana urabona ko hari hano kiriya gitabo ca Revelation cyangwa Apocalypse kiravuga ibizaba ariko kiranavuga n'ibyabaye. Imwe mu mirongo yo muri Apocalypse ivuga ibyabaye, ni hamwe yavuga ngo mbona icya gatatu c'inyenyeri kimanuka. No kuvuga ngo hari abamarayika babaye tempted no worshipinga kumuramya uyu Satani. Abo bamarayika bahinduka ibyo twita uyu munsi abadayimoni. Gute Satani uyu munsi novuga gute ahimbaza? Ngira ndabereke amayeri akoresha. Hari amayeri Satani akoresha waroheje gusoma muri icyo gitabo, ni nayo yakoresheje kuva kera. Yagize ubwenge aravuga ati nje ku muntu nkazana n'ibihembe, nkazana n'ibyinyo bimeze ukuntu, ndamubwira ngira gutya ntibyokunda. Ariko yaba yamaze kumbona ko ndi Satani. Yaba yamaze kumbona ko ndi Satani. Ariko ni gute rero uyu munsi abantu baramya Satani bagakurikira ibingi yavuze ngo nzozamura intebe yanje irenge inyenyeri z'Imana. Bica mu kintu citwa, sinzi ko ari ikinyarwanda, ubwibone. Mubyita gute? Ubwibone, ubwirasi. Yes. Pride. Pride ni kintu
navuga ngo ni ikigeragezo gikomeye ku musozi wo kuramya. Kuko kuramya Imana nkuko twavyize no kwikura kuri ya ntebe, intebe ikaza ko Yesu woka ugahimbaza ukaramya ugafukama imbere. Ariko ubwirasi cyangwa pride no kwishira ku ntebe itari gwawe, ukayicaraho ukiramya ukaramya ibyo ugezeho. Cyo ni kimwe. Ubwirasi, ubwibone, pride ni bya bintu biza bituma bivuga ngo Imana yari kwiriye kuramwa, twari dukwiye kuyiramya. Ariko urabona twarize mama pastor, twarize ca gihuzu cari gikingiriye ahera. Hari igihe kamvugisha nk'abaririmbyi, hari igihe umuririmbyi ahinduka kijya gihuzu, agakingiriza ahera. Muri uko kuririmba kwiwe, haba mu kuntu abikora techniquement, haba muri intention z'umutima, ugasanga ubaye ca gihuzu kikingira ahera. Ashikira kuri wewe, ashikira ku bitangaza vyawe, ashikira ku ijwi ryawe rihebuje, ashikira uramakinga ashobora kuba wamugumije hafi yawe, ukamugumiza ahure. Umuririmbyi mwiza cyangwa umuntu abayobora mu ndirimbo zo kuramya neza n'umuntu yikura muri picture akavamwo, akakwemerera cyangwa se akakwereka aho ugomba kuja. Ntube ico kintu kibloka abantu ngo be kijya gihuzu. So pride rero ituma abakozi b'Imana twebwe dukorera Imana usanga iyo umuntu akize mu maboko yawe webwira ngo ni wewe. Iyo umuntu abohokeye mu maboko yawe ukibwira ngo ni wewe. Ariko worship mu mwuka no mukuri ivuga ngo sinkwiriye no gufundurura inkweto, dushumi tw'inkweto. Uwuje inyuma yanje arakomeye. Si I am not worthy. Uwo niwe mu worship leader, uwo niwe niwe pastori, niwe prophet, niwe apotre nyakuri. Niyo example nziza iyo umuntu ayobora abantu muri worship, ntabatware muri ya pride ya Satani. Uburyo bwa kabiri bwo kuramya Satani no gukora icyaha. Uburyo bwa mbere bwo kuramya Imana no kubaho mu gukiranutse. Icyo Satani yamye ashaka kuva kera, icyo yabuze hariya mu ijuru ngo abantu bamupfukamire. Natwe hano ku isi hari abantu benshi bavuga bati oya sinshobora gupfukamira Satani, ariko umupfukamira igihe cyose ukoze icyaha. Yego, ubumwumviye ukaba umuhaye akaryo. Nguko rero uko abigenza. Urabona uyu munsi Satani aje akazana kugira navuze ngo kwibihembe n'ibiki cyangwa akazana ntaza direct, urumva nta kugwisha mu busambanyi direct. Hari ibintu akoresha uyu munsi. Kimwe nashaka kubereka ningene akoresha umuziki uyu munsi kugira ngo abantu bakore ivyaha, kandi abantu basambane, abantu bibe, abantu bicane, abantu bakore suicide, bareke kuramya Imana ariko bamuramye we. Reka ndabahe urugezo. Muri worship dukoresha turafite indirimbo dukoresha. Twamara kuzikoresha izo ndirimbo, wowe winjira ahantu turiko turaramya dukoresha izo ndirimbo, ukumva umenga hari ikirere kirahindutse. Hari izindi ndirimbo iyo nazo ukomeza uzumva, wumva ikirere cyahindutse, ukumva uri mu makondisiyo meza yo gukora icyaha. Ako gasubiremo, ni ukuvuga ngo hari indirimbo wumva zigahita zigushyira ahantu heza, wumva zikinguriye urugi rwo gukora ikibi. Yego cyane rwose. Izo rero Satani arazikoresha no mu buzima bw'abakristo batanabizi, bakayoberwa impamvu y'icyaha kije bimunanira kukiresista. Ntamenye ko yinjiriwe mu kumva za ndirimbo. Yego, zifungura umuryango mu yandi magambo, kuko nazo zikakuhanda faible ku buryo icyaha kibona. Kurya iza worship zituhanda faible ku kugororoka, zigatuma
twumva twakunda Imana ukamenekera Imana ukegera Imana, niko na ziriya ndirimbo zindi muri worship ya Satani nazo zituma umutima wacu woroherwa mu caha. Saba uduka twumviriza uri mu isoko urahandi hose utiratanze making sure yuko indirimbo wumva muri environment yawe zigutwara kuramya Imana, kugira ngo Satani aronke biriya bintu twabonye muri Yesaya 14. Satani arakoresha indirimbo zandikwa n'abantu, abo bantu bakazandika bafise intention yo gutwara abantu muri worship ya Satani binyuze mu caha. Impamvu ibi bintu ari ngombwa ko cyane tuvyumva nk'abakristo, nuko icyo twita ikirere cyangwa environment ni ikintu gikomeye cyane mu bijyanye no kuramya. Yes, ikirere, atmosphere. Okay. Hariho atmosphere umukristo agomba kubamwo. Yes. Iyo atmosphere rero igomba kuba ari atmosphere igutwara. Urabona hari ibijya dukunze kuvuga ngo twinjiye mu bwiza bw'Imana, ariko vy'ukuri no kuvuga ngo atmosphere, kuba aware atmosphere y'icyo kintu. Hari ibintu rero bishobora hari atmosphere zishobora kukugurura amaso ku yindi si. Niyo mpamvu Christian music, umuziki ukorewe Imana, umuziki ukorewe mu kuramya, ntutangurira nkuko nabivuze, ntutangurira gusa ku majambo, utangura kuri intention y'umuntu. Intention yarafise akandika indirimbo, intego wari ufise wandika indirimbo niyo worship. Ni ukuvuga ngo iriya ntego y'umuntu yanditse indirimbo yari yo worship ashatse guhimana, wewe uri kurayisubiramo. Unless nawe ugize iriya ntego nyene, ni repetition. Iki kintu sinzi ko muriko muracumva. Ni ukuvuga ngo intego yiri nyuma y'indirimbo niyo worship, nicyo gitambo. Igitambo ntabwo ari iyo ndirimbo, ayo manota. Kuko ayo manota bakoze hari uwayakoze, uwayakoze afite intego yatumye akora ibyo. Yego. So worship niyo ntego iri inyuma. Ikiri imbere niba indirimbo reka mbishire mu buryo buri pratique. Niba umuntu yanditse indirimbo avuga ngo how great is our God, intention yo kuvuga ngo how great is our God ni ikintu yahuye nacyo, nkuko nabibigishije ko umuntu wese Imana yashize indirimbo muri we, hari ahantu yageze abona Imana ko ari nini, ko ari nkuru. Iyo intention niyo worship yarazaniye Imana, abishira mu ndirimbo. Wewe uyu munsi uyiririmbye iyo ndirimbo, ikibazo ugomba kwibaza, intention mu mutima wanjye mu kuririmba indirimbo ni iyihe? Ni kiye kintu mfite mu mutima wanjye kigaragaza ko Imana ari nkuru? Ntupfe kubivuga gusa gutya gusa ku munwa, kuko ni bya bindi Imana ivuga ngo murampimbaza ku minwa gusa, imitima iri kure yanje. Iyo intention rero niyo izana atmosphere. Icyo kihishe inyuma y'iyo ndirimbo. Muri ibi bya secular music rero hariho intention ya mbere umuntu yari afise ariko arakora iriya clip. Abonye abantu bako baravuga ko bariko basivye, Imana yababwiye gusiba indirimbo mu matelefone yabo. Hari impamvu Imana ibiri kwirabikubwira, kuko intention yari nyuma yuriya muntu. Urabe muri clip ziramya Imana haba harimo ibintu bigaragara, ukabona abantu bariko barasenga, ukabona abantu bariko baraduza amaboko, ukabona abantu bariko ukabona ko hariho ikintu bariko barakora kiriko kiragutwara ahantu. Muri ziriya zindi nazo uzovyihweze, hariho ibindi bakora, ubwambure bw'abakobwa, n'ibindi ntashatse, ibintu ntashatse kuvugira hano byose. Ubona ko intention intego no kugira ngo wewe ubireba ugera ahantu, baguconnecta ahantu, bagira icyo baguhuza nacyo muri monde spirituel. Bagira ahantu bagushikana. Jesus. Urabona muri worship turaza tukaririmba tukaramya tukagera ahantu pastor wumva uti ahantu harageze ko mbwiriza.
sivyo abantu bageza ahantu ijambo biraza koroha no kurivuga no mwisi hari ahantu bakugeza mu buryo bw'indirimbo ku buryo Satani naza se twasa kwereka ati hereba kariya kantu biba byoroshe uba wagiye tayari fini kuko izo ndirimbo zaragutwaye ahantu bivanya muri intention yazo nawe iyo intention ihinduka iyawe y'umutima wawe birahinduka bigushikana ahantu aho kwiba kwica gusambana ari ibintu bisanzwe cyane. Niyo mpamvu ubona muri boîte ubushakashatsi buvuga ko muri boîte de nuit abantu batwariyemo amada baba barasambanye n'abantu batanazi bahahuriye ariko bahahuriye mbabare gato ndakubaza yego hajura amaze kubona ko muri boîte de nuit bigana exactement ukuntu worship imeze yego Imana yarakoze sindajayo ariko ivyo mpora mbona n'ivyo mpora numva niba shika bahera kuri kagarimbo hari ukuntu binjira hari ukuntu bitangura ari indirimbo zo gusambuka abantu bose urumva mukabanza mukamenyana mukaba muri benshi outer court hanze mukanya baraza kukwinjiza hanyuma ngo bikaza kuba umwe wese kuwiwe ngo kila mtu na wake umwanya wa slow n'amatara aca hinduka kugira ngo ndabikurikirana cyane ndavyiga cyane kuko sinabayeyo ariko n'amatara aca hinduka ariko wibuke ko nakijima kagaca n'urusaku environment wibuke ko Satani yabaye mu ijuru wibuke ko yaridinze worship mu ijuru icakora akoporora kuriya bikorwa mu ijuru akabizana akabishira mu isi binjiye batamba ndomboro binjiye bakubita bashima Mana yanjye jambo ry'Imana tubwira iwacu hariya mu ishengero ngo enter his courts with thanksgiving with praise yes ariko intego no kuza kugera ahera nabo nuko bagutwara porepore batangira urumva wa mwanya mufite n'akanya ka high five ariko hakaza kugera igihe bakubwira ngo udafise uwo mwazananye ucika entry ucukururura kuko hari undi nawe waje atafite umubazanye Imana rero naye mu kutugeza hera muri worship abari bo n'Imana gusa mwenyene muri babiri. So nshaka kubereka ukuntu secular music utayisobanukiwe neza ukwibaza ngo ni ikintu kiraho gisanzwe nta kibazo nta ngorane reka twiyumviririze nta kibazo mureke gukabya ndirimbo nta kintu kibivuga irimo iravuga just ni amahoro ujye byumva ibyo mba maravuga ku mahoro maravuga ku buntu nta bintu bibi biri ariko ntibamenye ko buri nyuma y'indirimbo hari wow nizere ko murafashwa please ego umuntu wese ibi ndiko ndavuga umwe wese araza kujuja kuko mu gusoza baraza kutubwira aho zihora zibatwara umwe wese yanarize arabe atubwire ibi ndiko ndavuga sindiko ndavuga ngo ugiye cyose wumvise indirimbo kuko ari nizo twumva tutabishaka ushobora kuba muri bus bakaba ariko barayicuranga ushobora kuba mu ndege bakayicuranga ushobora kuba muri salon de coiffure bakayicuranga ntibisobanuye ngo ucucika umunyabyaha ahubwo icyo ndiko ndavuga atmosphere iyo environnement urumva hari abantu bakunze kubaza ikibazo kitari cyo ngo none kugira gutya n'icyaha urumva icyo si cyo kibazo icyo si cyo cyaha urumva si icyaha ariko niba atari icyaha ubwo ntigisa n'icyaha ubwo ntigishobora gutwara mu cyaha nta wundi kigusha ubwo nta wundi so ibi bintu bya secular music ndiko ndabugurura amaso kubereka ngo indirimbo za secular music nimba izacu zidapfa kwandikwa hari izipfa kwandikwa ibyo sindabihaririye hari abantu bapfa kwandika indirimbo zikaba ziri aho ntibinashoboka gupfa gusa abo bantu rero bazandika bafite intumbero izo ndirimbo banditse wowe nuyumva hariho ahantu igutwara ubishaka utabishaka umuntu yitwa Jimi Hendrix akoko ndakibuka ku mutwe off head ntarinze no kwivuga yaravuze ngo reka ducuranga umuziki neza ngo gushika ngo tubagejeje ahantu
aho tuzobabwira icyo dushatse cyose bakacumva. Yari umugitariste akomeye cyane kugeza tubabwiye icyo twe dushaka bakacumva. Mu nkundire soma aya majambo kuko niyo n'amajambo yavuzwe n'abantu banditse indirimbo zikomeye mu isi, aba rock stars n'abandi. Wowe uzi indirimbo ariko we ntuzi ivyo bizera. Nshaka kugusomera ivyo bizera bamwe muri bo. Uyu yaravuze ngo I am the devil's advocate. We have our own worshippers. Is that a song? Uyu ni umustare ariko aravuga yitwa biri kuri internet mwarisomera, yitwa Rocker Frank Zappa. Yari umwe mu bantu batanguje umuziki cyane wa rock and roll bakomeye. Aravuga ngo I'm the devil's advocate. We have our own worshippers who are called groupies. Aravuga ngo ndi umuvugizi wa Satani ku isi. Ngo we have our own worshippers. Tukaba dufite n'abaramyi baramya bacu. Ngo girls will give their bodies to musicians as you would give a sacrifice to a god. To a what? To a god. Ngo abakobwa bagahita batanga imibiri yabo basa n'abayihaye Imana. Ngo batanga imibiri yabo nka kujya abandi batange ibitambo ku mana zabo. Abakobwa batanga imibiri yabo ngo nka kujya abaki nka kurya abandi nka twebwe gusenga dutanga ibitambo ku Mana yo mu ijuru. Ngo niko mu miziki yabo abakobwa bazajya batanga imibiri yabo kuri Satani. Indirimbo yitwa The Prince, iyi n'amagambo y'indirimbo aravuga ngo angel from below. Umvyo ndirimbo. Angel from below, I wish to sell my soul. Devil, take my soul. Iyi ni indirimbo yanditse iririmbwa ikomeye izwi. Iravuga ngo angel from below. Marayika bamwe baguye ni marayika waguye. I wish to sell my soul. Ngo ndumva nifuza cyane kugurisha ubugingo bwanjye kuri wowe. Devil, take my soul. Ngo none Satani wafashe ubugingo bwanjye. Iyo ni indirimbo abantu baririmba icurangwa izwi. Uwundi muririmbyi yitwa rockstar yitwa Marilyn Manson yanditse ngo hopefully I will be remembered as a person who brought an end to Christianity. Come on Fabrice. Urumva? Uyu ni umuririmbyi nawe wanditse ngo aravuga ngo mfite ibyiringiro ko nzamenyekana nk'umuntu washyize iherezo ku bukristo. Uyu nawe arandika bivuze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu aravuga ngo I heard this album as finished. I heard it in dreams. It was like the revelation of John the Baptist. Yego. Aravuga ngo izi ndirimbo nazihawe nka produit fini. Ati navyumvise mu nzozi ni nka kwa kundi kwa Yohana Umubatiza. Nkuko Yohana Umubatiza yakiriye revelation ngo niko nawe yandikiye niko nawe yanditse album yiwe. Ariko mu murabyumva yakiriye album arayikora irarangira atabigizemo uruhare. Ari ibintu byaje mu nzozi bivuye he? Uwo ni umustaruzi. Wakoze indirimbo abantu birirwa babyina. Fire. Uyu nawe aravuga nka cha kindi cha Jimi Hendrix aravuga ngo I don't know if anyone has really understood what we are trying to do. Ngo sinzi nimba abantu barasobanukiwe icyo dushaka gukora. Ngo this isn't just about shock value. That's just there to lure the people in. Once we've got them, we can give them our message. No kuvuga ngo ntituri hano gusa kugira ngo dukore ibintu biraho, ahubwo igihe tumaze kubaronka abantu bamaze kubayinga, bamaze kumva message, bamaze kumva umuziki wacu, tuzobaha message yacu. Izo ni indirimbo zimwe abantu baririmba batazi n'imyuka iri inyuma. Hariho indirimbo zifite imyuka ya suicide par exemple. Ego. Sinoja ngango ndaziririmbe zose ariko hari izo nzi twakunda kera turi abantu ukapfa kuririmba ibintu utazi. Mes chers parents, je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir.
nukuvuga ngo umuntu ariko aravuga ngo bavyeyi banje mu nkunda ndagiye nta mwana muzosubira kuronka ndapfuye ndagiye ariko wowe ukabiririmba waretse kwiruka rata hari utazi iyo ndirimbo ari uwa kera ketse abatazi igifaransa mes chers parents je vole ubu niho ndabitekerejeho vol ni kuguruka ndagurutse arimo arabwira ababyeyi biwe yego ngo je vous aime bien mais je pars ndabakunda ariko ndagiye vous n'aurez plus d'enfants Fabrice nimuzongera kugira umwana yego mu yandi magambo ndapfuye iyo ni esprit de mort ni esprit y'urupfu iri mu ndirimbo ukabishira ku kanwa kawe watura urupfu worship indirimbo twe turirimba ndabana ndabisubiramo kuba bananya ba joininga zifise atmosphere zituzanamwo kandi amajambo turirimba mwibuke ngo iyo tugeza hera turirimba ijambo ry'Imana abantu bakajyatura ivyo bintu bigahindura ubuzima bw'abantu bagera hera bakabwira Imana turuwera muri izo ndirimbo zo hanze nazo izo ndirimbo zitari z'Imana zo mwisi nabo bafise iyo systeme nyene bakoporora ivyo twe dukora mu ishengero bakagera naho batuma abantu bavuga ku kanwa kabo bakatura amagambo atariyo ubuzima bwabo ugasanga ubuzima bubayeho abantu babayeho nabi babaye muri depression abantu ukama wumva buri gihe uri deprime ukama wumva buri gihe ubabaye ariko ntubizi ko wuguruye umuryango urugi rwa depression ni gute rero twonesha izo tentation za Satani zidutuma zidutwara ahantu hatariho muri environnement itariyo ndashaka udusomere pastor icanditswe Yobu 31 umurongo wa mbere uyu ni Yobu ariko aravuga uko we yahisemo gukoresha iki twita ngo 5 senses Yobu 31 kangahe rimwe umurongo wa mbere aravuga ngo nasezeranye n'amaso yanjye meeting Yobu yaricaye akora inama neza turicara n'amaso araganira n'amaso yiwe dukora amasezerano God have mercy dukora amasezerano je nawe twumvikane neza nasezeranye numvikanye nagiye inama n'amaso yanjye none se nabasha nte kwifuza umukobwa mu yandi magambo kwifuza umukobwa ariko nawe rero Fabrice Imana kubabarire I see niho kuvuga ngo kwifuza umukobwa bifite ikibanziriza ntivyaje gucyo gusa Fabrice hari ahantu byatanguriye cyanzwe cyaragufashije kera cyane cyane ukuntu kivuze urasa nkaho mwagendanye cyanditswe kirakazi nakoranye isezerano n'amaso none se arimo arabaza nzifuza gute umukobwa mu yandi magambo sinamureba hari ahantu sinshyiraho ijisho hari ahantu nabonye ko amaso ashobora kuntwara muri cyo caha ndicara nkorana isezerano n'amaso ndavuga ni kuva uyu munsi maso yanje ntuzongere kuraba ijya film yego va ku maseri ntuzongere kuraba iriya ndirimbo ntuzongere kuraba iki na kiriya akora agreement igaragara barasinya niho Yesu avuga ngo niba ijisho rigutuma ugira gutya ngo rikuremo abantu baca bumva ngo yashatse kuvuga ngo ukuramo ijisho physically hari icyo ashatse kuvuga yego byo tuzana kumbure uyundi munsi kuganira kuri cyanditswe cyo mu Baroma 12 bivuga ngo be transformed by the renewing of your mind gutangura kwiga kumenya mbega ni gute ko umuntu twahindura